Čovjek se obično zavarava da ima bezbroj prijatelja, sve dok mu ne zatreba njihova pomoć. Kada gradiš u tišini, drugi ne znaju šta da sruše. Potreba djeteta da pomogne je urođena, mržnja se uči. Samo par ljudi brine za vas, ostali su samo radoznali. Niko od nas nema sve, nekome fali ljubav, nekome novac, nekome roditelji, nekome mir, nekome zdravlje. Potrudite se da imate više razumijevanja, iza nečijeg osmijeha se krije mnogo tuge. Kad bi ljudi znali koliko ono što nose u sebi može da ih proljepša ili poružni u očima drugih, mnogo manje bi se bavili izgledom, a više karakterom. Postajete sretni tek onda kad shvatite kakve probleme nemate. Nemojte govoriti negativno o sebi, čak ni u šali. Vaše tijelo ne zna razliku. Promijenite način na koji govorite o sebi i promijenit ćete svoj život. Ne dozvolite nikada da netko bude kralj vaše sreće, a vi prosjak njegove ljubavi. Kada zaista nekoga voliš, niko drugi te ne zanima, a ako te zanima, znaj da ne voliš. Ne možeš da popraviš nekoga ko ne želi da bude popravljen, ali možeš da pokvariš sebe pokušavajući. Ako uđete u pogrešan voz, pokušajte izaći na prvoj stanici, jer što je udaljenost veća, to je povratak skuplji. Ne radi se o tome da nemaš sreće u ljubavi, već je tome da uporno tražiš ljubav tamo gdje je nema. Previše brinemo o stvarima koje zapravo nisu važne. Veliki ljudi se ne rađaju veliki, oni se izgrade u velike. Nikad se ne igrajte sa nečijim osjećanjima. Kad prođeš kroz najgore vrijeme sam, stvarno te više nije briga ko će ostati u tvom životu. Onaj koji se smije kad mu se srce raspada, uvijek je jači od drugih. Čudno neko vrijeme. Ako čuju dobro o tebi, sakriju. Ako čuju loše, prepričavaju. A ako ne čuju ništa, izmišljaju. Stalno je kulturan čovjek ćutao zbog svog vaspitanja, dok je nekulturan mislio da ga je on ućutkao. Žena treba da izgleda tako da je svi žele, a da se ponaša tako da svima bude jasno da može da ima samo neko koga ona želi. Postoje 3 stvari koji se većina ljudi plaši: da vjeruje, da govore istinu i da budu ono što jesu. Ako govorite istinu, onda ne morate da imate dobro pamćenje. Ljudi su takvi, uzet će ono što im ne treba, samo da vi ne biste imali ono što vam treba. Da biste često dobijali ovakve zanimljive stvari, samo se prijavite na kanal, uključite zvonce za sve. Ljudi koji imaju dušu nisu slučajno na ovom svijetu, poslati su da ga učine boljim. Ako te djevojka zamoli da je ostaviš na miru,
tada te najviše treba. Budite s nekim ko govori dvije stvari. Prvo, hajde da popravimo ovo. I drugo, ne mogu te izgubiti. U današnje vrijeme ljudi te cijene onoliko koliko imaju koristi od tebe. Budite ponosni na svoje čisto srce, danas ga rijetki imaju. Muškarci nikada neće zaboraviti djevojku koja mu je prva dala svoje srce. Najbolji dar koji dečko može pokloniti svojoj djevojci je svoje vrijeme. Samo oni koji su se prodali vjeruju da svi mogu da se kupe. Kada čovjek voli, kilometar je milimetar, godina je sekunda, a čekanje je ništa. Problem je što se ljude mrzi kada su pravi, a vole kada su lažni. Najljepši miris je kada mirišeš na voljenu osobu. Ako muškarac kaže, nazvaću te, a on to ne učini, on nije zaboravio, nije izgubio tvoj broj, nije umro, samo te nije htio nazvati. Seks s pravom osobom može postati obsesivan. Naučiš da voliš sebe tek kada shvatiš da te nisu voljeli neki ljudi koji si volio više od sebe. Molite za brak u kojem će vaša djeca reći: "Vau, tata stvarno voli mamu." Ljudi koji se smiju kada su ljuti, veoma su opasni. Djevojkama postane dosadno kad ih dečko previše voli. Psihološke činjenice o tihim ljudima. Mnogo pričaju sa ljudima koje dobro poznaju. Imaju samo 2 do 3 prijatelja. Imaju najljepši osmijeh i najčudniji smijeh. Oni su stidljivi i ne mogu uspostaviti kontakt očima. Imaju mnogo bijesa u sebi. Oni čuvaju svoje osjećanja i bol u sebi, jer misle da nikoga nije briga za njih. Ne možeš promijeniti nekoga tako što ćeš ga voljeti jače. Pravo lice ljudi često možete vidjeti onda kada im više nisi od koristi u njihovom životu. Ako imate dobru dušu, to će vas skupo koštati u životu. Voljeti i biti voljen, to je kao osjetiti sunce s obje strane. Nedostatak seksa može vas izložiti riziku od depresije. Da su izgled i tijelo bitniji od duše, ne bi se duša uzizala ka nebesima, a tijelo ukopavalo u zemlju. Ne vide da radiš dok ne prestaneš raditi. Ne vide da vrijediš dok im ne prestaneš pomagati. Ne vide da si tu dok ne odeš. Oni koji lete solo imaju najjača krila. Ne morate vidjeti cijelo stubište, samo napravite prvi korak.